Ütü gününden bastığıllah Cerere kanal подписчиктара, ona көрәтчүләре. Бүгін бихиги төддүс урок бут. Бу урокка бихиги уңали битнен перебор онню үйренек бит. Окурдук бихиги гитара бут алта струналах, струналара алараттан үйе агылылар. Бастыкы струна хамы синнегес 2, 3, 4, 5, 6. Или битин розетка дөр маннык свободное положениенен урду бут. Тарбахтар бит көне болбатактар маннык урут деп битин курдук. Мәчеги ду яблоканы бут тутар курдук. Бу урду бут манна. Улахан тарбах бит 5 струнага сытта. Онтон бу 3 тарбах хамы алара струналарга бу бастыкыга 2-ке 3-ке маннык урду бут. Онна улахан тарбах бит сагалыр. Онтон бу үстер. Түрместир урду бут. Улахан тарбах бит аллара дейки түрді струна көсті манда. Онтон бу үстері тығатабыд. Ол күрдік маннык бытаннык. Тендік бытаннык жырытана быт бастан. Онтон постепенно эти темпабытын улатынлары быт. Маннык барстой переборунан әлбә хырылары ылдыкка хөп. Ол курдук мен билген эйхе быргы саха ырытын көрдөрүм. Бу ырындан мен урут бем гитарага ойнурга үйренметим. Бары хеге мен ондук үйренеккет. Бу ырыга 3 аккорд бар. Чугейден. Ля минор АМ, ми мажор Е, онна ре минор ДМ. Bu mandık re. Si beki okun törüdütten ilan isteğinik sanır doğur borunum en biki Эти курдук перебору веретин, гитарага оньон, этенге болун көсөкка дейди.